Ko maka. Ko le famole mole ke te moto. Kakai fo noa ko uya ko e moto huia tu ai tau polo kala malaivi. Pe hange ko lau. Ko ki mea ngawe mangawe aki ko osta pe ya le taha o mama o ke pa ho aki e tau fatongia. Mahalo ki ka u ka pa uya hataha. E anga ofa mai o mai hame o to le yang. Ke fa ho aki he kai te ya pala pare mape. Ko o sia maka pa ko ku ba fenga taki mai ai waya uila. Ke fa ho to aki pa ko ya ko ma o malo fe unga fo maka. Ke mau hoko atu kai tuang ka son ke ne hoko atu ai tala noa fa ska ko ne fa matala hoko pe me konga ko ne motu ai tuang ka son ke hoko atu ne fa matala me he konga na ngata ai fe ui pe ko ha ko ai tu unga o ia i mo family o kau i iyo ai ke fa matala pe ko na tau ai ke tau hulu fare ko ki fare e ki fare si kona he fare ko langa pe hulu ya pe ka ulak fare na ya soni pe al foka soni nga popula fok ma ki do ko ka me ai pe to ha wa soni o to langa pe ene ki fare ko ai ta hoko ta tala no me ai malo hulu ye ki fare o nga dube ayo o nga be ya o hulu ya ke ulak fare ki fare ko ngoi na e hulu ya laki hulu ya tu ko kula isi mai e he wafe ai ko ki fare ko ya na ko silanga ai ko api ko na ko sihanga o ai fa va e ki foi pi la isi ma liki o tutaha pari ki sima o no fai i he wafe o to no fa ko wafe o harpe ko tuai api a kai ki ilo e au ore sisita he tamai ko ya ai fare ko na i ai ya ke lai tao e tamai ko e mau api te fito ia ko mau te to api pa family ko lai tao tamai ko e ai ke api ya fi mari be tamai ke wa ke mano te na ma te vita fi ma kau hau loto mama hiau ke o to kamata fo o ke ki fare kapa ko na hi hulu atu he wa me ma tolu tau hiki mai kai waki ai pe au hoku ki ila isima ma te vita fili mo e atu tawelang ke si no fo yai tau ko ngama ka te vita ya on kau hiki mai wa fe ma tolu mo family o ai ki fare kapa ko o mau no fo ai he wa fe ma tolu o a mai ai ki ahon ya alu le he wa fe ma hiwa o ngaue o ngai popula kai ke no fo pe family he wa fe ma hiwa o mai ke ahoni ke fare ko ya ai so di ko unga ko na no va pe o e a fa con na toki osi ko e na smai na ma hulo to ko na mo so ya ato me ka kon to e ria te ki lai kapa e lunga ka ku ke nga fo ki mo ki pare ko ni ai ko no mo tangu ti loto ya ko i pare na ke fo mata na yu ke to ta na ha o fa lo tai ko ke fe mo ka mata le ko ki pare ko ni ke alo ni lava ta tolu e ku tufi ai ki pare ko ni alo ni lava ta tolu ku tufi ai ko talo e ku tufi ki pare ko ni ko market fo ni mo tu be me va fe fi he ve hala o to mai ki lai ka pa ta he wike o to la fi tu no a ke no lai ka pa ta ko ni o tufi pe he pe o ki foi pa mo ko o pa anga e ni wanga tupu ki foi pa mo ta o si pe ki foi pa mo ni o pe fe ngai pe pa mo ai ko lava ni mi ta o tolu e ku tufi ki fare ko ni ke ha o ya family ka ko e ki fare ko ni ko na la ke wa ma tolu e mau ia ko e matangi ko to ape ko ki hano ato ya on ya ko a o ke popo he ko ki fare he wa pe ta o e ni wa no o ki fare he ko ta o ki ko nga kere ko ni ta o wa no mi he ko kui ke tamai ki ao e ta o ko ni ya ko a ki fare he ki ta fe fa ngata a ono puhe ato ko ha tu fi mai ato ko ya te ta o maka pe puhe atu ya ko ta a ko tai matangi pe to ki la ko ni to mu ko to pe to he matangi ai ko te he pe anga ko e fono nga ko fai ya ta lu nga mo e ko tonga fo tu he i ki fare ni na kai ke ilo pe na tu unga i he ha ai faka fo ki fa na kai ke kore na kai ke fai ha me ai a o mai a pive ni piukala
o fai e foki panya kai ke loi panya uhinga i he ha hena kai ke ha api venyo si o hoku api o fai mai e tokoni ko eni panya kula ko e tapuaki ai tokoni ko nei fai me ko e piveni ko ki heni ko api ta ko kula uia ko e tapuaki e tokoni o kuna fai movement o ma o mai ki me mak o walu na fuaki mai ki me maka na o mai ai ki tangai sima o fai ke ko nga pa ko fie he hoko ngahi me ani ke lava ke tokoni ai si hoku fai ngata a pa ko lao ko e tapua ke ngahi nima o na fai ai fuaki pa o kai te ilo i pe te tu me fe he a o tua ke fa malo ia ki motor me be go ilo i ko mo fai e fuaki ka hi au ke o tua ho muhanga o tokoni ia pe ka pau te pau si e ngahi fuaki mo fai ko ilo ka no no pa ko to no mo ngai fa ko ki fai ke ngawe anga aki ki o tua mo family mo kolo mo ka nga api mo fonua pa fa malo ata di motor ngo to ngai fu no muri ai ofa i ho mo loto ko makatu unga pe ko o tua ko masiva ko ahoni ai ko to fa nga ya malo api to hange ko fa matala ko la fa ko o vare he how api veni ka manatu ko to ko ya matangi nai Korea e he mumeni pe me muri ngai tokoni ke o mai pe ka ki ngata ai o mo feito ni foki na ia fakatang nga ke sio mai kai api ven he ko ya o ku fili e mumeni ke fafofonga ma ava he tonga tap fitu pe na maulere fakata mai pe neongo i kai loto api ven ke hau ka ko time na fofu a o mai o ma fa o ko api ke ma to ri o mai o be hen o ma fa ya no ma fu a ke a ya ko nga ya o ma muy ai nga fu api tolu ko ni o ka wa ko uya ko ta fe ma fa fu nga pe ke ha o sio ke fa ta ya ya o hono ma fu ai o fa to ko ke fi ma va ka o reba ko mo fi mari ya ko ya ko ya kai tua me mo ki ke mra fa ilo mai ngari io ko me pe ka po mo ka tama ko ni soni ko ne hingoa kakatoko viri soni tau e langi. Koia ke ta hingoa pe ka po ko na ku si e ke ma hingoa soni ko ne hingoa tonu ia viri soni tau e langi ko ne hingoa kakatoko asene IT. Fica titi, firma fica titi. Fica telefoni. Vai hapa. He? Titi selo ya. Ai titi. O mau ia. O firma titi ko nga foki ko mo pa mani ko ke me ai. Kai hoko at go siata. Kai hange ko fa matala ka pau tau fa ngo ke pure anga pe tau fa ngo ke ko tim he ikai malam ha ai mana tu ko elia mostesia o kai poto pe una ngahi fa poto ai ngahi ngawe pe to o ia e tau wala ke to ni i tau kai masiwa ko temi ko tau ko taki fa lau maria ki tau tonu o ngo i loto ai viviri pa ki tau fa no ki tau no asoni wa wonya mi tau to mo fuso ihe ene no fo masiwa o ke alo ngawe i tau fonua i tol pa ko ne foki mai ko mi tau ni wo furu a ene ke te kuki pe mo o te eki ai hata ene lava ha ke aki e to ta ku o ku kai ki honga au o whakanga i hata ka ko uinga hena tau nofo ko to pe o whakango i he kau taki mo ki nau tolo o nau tataki tau tolu ka o ku kai hata haya ke ne lava o whakahoko ai ngahi ngau ko ni kai tukuke akirisi po hiwa o te whito i ngā ue ko no whakamama ki tau pe ai no whakamama ko ki tau tolu tau mamangi ai o si folau akirisi o tau tolu rewa ai mumeni ke tau ngau no whakataha pa mo kakai o tuku whakataha ke hiki aki ai mama ki tau tolu ke owa na tu e noa ho tau kakai o hange ko ia ko tu yu koe ko soni pe kau tolahi ai ni na nau whi lau lau i ho nau taimi ka mahalo ko soni ai maulalo taha ai soni i he nofo anga o ku uhinga koe ki ai i he tunga wha nofo anga neongo hange koe lau ko auia ko whi lau lau pe kui ai peki api pe neongo koe ko api a o ko nofo hili ka o wha ofa ki api a koe soni ko malu pe mo i whanau ki loto pe a ko lava pe o toka ai kina ki mautolu ka ko mo sio mai ki nofo anga o soni mo ni ki whanau
Malo. Fai hamaru kamu. Malo sane la tu micho pe mai sane kone tu pene ngawe lero tu mai ki me bosteni. Ko fika na soni ko fika tichi ke kakai ko ku o ku seni tichi mani mai ko e valu ono ua valu ua hivanima. Valu ono ua hivanima. Ko me ta ke mo fatonga I ko vision tau helangi na mau ihe sipa ila ya na ui ko temo I tofoa ihe tau ya e tolu kakato ya na mau sio fata ho mau kano I mata ki he ta alo mai e toku o topo ni ma ko ya so koia mo mama ri mo mari ki mau tolu mo fia fa mahino ka ki mau tolu o ku ya ye lau mari o fa I tu I o fonua o kune whanongo ki he to e mo tangi hono kakai ka mo sio mai ki he ngahi fofonga na e nofo I aho mo e po I he ngahi feitu keke neongo na I kai ke I pangaisi I asoni ko ene tamai na mau I ki mau tolu pea na mau I biliso de mau tolu mo soni lau mahina pea na mau hiki me ai I temo ae ko I espia lai to foa na e ui pefoke apia ko ya ko temo I he tau e tolu e mau nofo ai hange ha mau api nofo anga wange ho mau ngai family ka mau o fei lau ko unga ko ka ha o fonua ai ai ni ko foki mai o hoko ko liliu fakatemo ka ala tang hota fonua ko mau tolu na mau sio mata ki to kupu o tu poni ma ene ta alo mai ki fonua na ene fakafofonga I hono to kupu ke omi ene ova ki mau tolu eso die kage ko mau tolu ia ko fika aku ko fitu ni maono fitu ka poko ha mo fetu taki ki talano ka me ma interview ki ai malo ka na ku hopo au o hao hopo asoni o si lave tamaki bea anu yai ka usi no foi tua ha peto to ai ke ma to asoni mau wo ki uta pe hango lau ko to kai ha au ya me na wa foi bia kai e ko ya uta ka ko mawanga ya e mau fi lau ma ai fonua malo ngong mama ke tola ka ko tala mo sio mai ki ngai no fo anga si ka kai na fi lau kai ke uhinga ya pe mau ko re ka ko ke mau no mo tol o ko re ki ka utaki pe te mau pe atu o mau tau ko re ke ka utaki ko hai na uto o mau pe atu o tau ko re pe tau ke tau ka kai mau fie pe ke fi lau ko ia ko uhia ko tola he o fonua ka ie foi va tai mi ko ni magatonga me masio mo mafi o mamalu pe mau he faki fare ko ni o ma iai kai si tulungia asoni mono ki family ya kula he na hola ki uta ki pare nga iai ko nga ko ne ki ngo anga no faka asi o toi ki ai ka ko uhinga o mafe mai ai ke mo fa tonga ai ko son ta helangi o ka u ya he te fit ko ia sa fi ko fika ya malo sai te u lave at le vau ki au e mau fenga o aki I hopo he tahan tata. Na kau I hopo he hopo lo taha. Na au kai to ya me ai ya. A we ki kau fatonu lea. O na o mai e ku se ni te tong pas. O mai ki fo I ki se ni ki kumi I kai ho ata. E ko hopo me bonbon ki he via. Bonbon ki he via. Me ta u ko e. Hopo lo taha sulai ua. Hopo tu ni no taha. Ko osi e ku hopo na grup fata hai mo Andre e to ate mo lere fua me e to ate u WhatsApp mo lere fua ko osi pe e mau hopo ko tapunia case o tahano taha ko ne osi ia hena ia me mau inga na aku hanga tuku aki ki case ko ni o I kai ko puha no alofa ia matunga me alofa ai ka ko puha no alofa matunga foi me ala pe ua ula ko sistemi na fai tu ne sistemi he unga ko ke oange ai mafai ki taki ka ko taki aho ko ya ko flexible ka ko uhinga ya pu ya ko osi ilo lere e ka utama ko ina na fai ano hopo yo oku ai me ana uhinga hano fatawa taina ai ka kai osi e ko hopo kai pango na mau kulupu fata habe mo sone nga hopo na alu ka tanto nuya ho yo tani hala ya ko foi tigi de dia ko me ana e fai he ka ulo ya ka mau tolu ono fa ai mau tolu ke mau tari halai nga foi tigite ka finga ke community ai mau mai mo ke na wongo fa la mari pe ke o te utari ka ko so me na tu lolo ke ngai palo mesiko a ka ulo ya ka ko foi tigite e wa asoni
na alua ngau e popula I tau e tata. Wau na tamai ke tari halaya I fo yono. Ai ka pau na lava ia. Mahal ko ke ngau popula pe o ke mat. Ka I eku ongo I. Oku I kai ke lava ke alu ke ho kata mai bio konsensi I me aku ne tala mai. Pena tari halaya o iku o hopo ai. Pea koe osi pe eku hopo, kone osi a hopo tahan taha. Pea koe lewa, koe kore kon ni koni ke toi whakaawa. Kon kore atu, hange ko kori o mo kinau tolu ko toa pe, oku wili ke toi whakaawa. Osi hopo ia mautolu. Mo taki maa where tsewele, mo tawhaaki he tahan taha. Mi ke tawhaaki tahan nau whai whatu ke. Ka mawoat matolo whakamo on. Ki he uhinga, o e hoko e tahan taha. Na e hoko ia nau tolu. Ka te mautoki lea ki ai, ia polo kalama ma ke he kakou talatu pe ai uhinga maheni ai ke mohanga whatonga yang mo Maria soa ke mo whatonga yang mo avilison tawelangi pe mo fe lau na ane whakahoko mo si tu unga ko iai pa mono ki family ka ke te tuangi ai whainga Maria koni ki asoni ke toi talata no atu ai ki whainga Maria whakaosi ke to foki mai ka whakaosi malo abito e Kamaru mai asata. Malo ko ite ha kubia ko tanak. Kapabe ite ha hataha o to fehu I ha to pahinga mea. Te lawa pe o to fa mala la tu peteu. Te lawa pe o live ya tu pehe ku ki pesi peteu uiga asata ke fe ma mea o mo te fe ma ko fa mala ala. Lawa le la ko fe ngamari e ke u fa mala ala to ka ki motol. Ko ye pe malo o bat. Malo soni. Malo soni ya ki be ta ngalo ite awe. Lotonga utanofo o ku sio mai kakai. Koe kore koni koe akorio. Hange ko whamatala akorio ko wha amanga peke ke sio mai o ku ikai ki kouna ia sonia pe bea ka kou talati. Nake o stari io ka korio. Pea ko wha am korio ke mo live pea mo soni. Hange ko whamatala atu koe ni te ke hanga o mahino koe utope o soni pea mo koe e talanoa e ako ia koe ni ko o sia oa whaka e ke soni. Pia mahino whenga nge koe Iho uto mo toi whakatotolo fo o ki e tahan taha Ki ke ilo koe haa whakapuripuri Koe ni kou pua ki atu Koe whakapuripuri ni na uhinga hano tauwhi Koe hopo tahan taha Mehe eku hopo Ulaki ko sistemi palaku Ainu whenga kia ai puri anga patoa Ke liriu E whakatemu ka ala jange Ua koe taki aho ko ia Aina ke mui holoai A whire tsevere O te whito ia o e palaku ango na e hoko ai taon tata. Pea kapau o kuke whie ma. Ke u whamoni he ahoko ia, whailo whire tsevere ke ha. O tu I whare hopu ka olato talat. A ngahi mea o ko ilo I. O whawhikau aki pea moe puho anuku alofa. Na e lavea tamaki ai asoni. O e loto mamahi ai kakai. I e whaka... I e whai tu tuuni a kautaki. Aki e nau maa mawhai mesi te mko e whanua. Kage, koe hanga ia e ku whamatala, pia ko ofa tika tiki motolu kotoa pe, ki mua pia toki o se tau polo kalama, a whamalo atu ki he kakai kotoa pe, o kunau ofa mai, o ko hui pe foku motolu, koe kau sponsor. O kai ke unga ko whasa, koe sponsor, ai polo kalama, ka koe sponsor, ai si kakai masiva, o atu ehe polo kalama. Pia ko whamalo lahi atu tika tiki motolu kakai, sponsor ko toa pe o ku yai ai manawa ofa ia te motol ke motoni isi o tau kakai. Ka ko tau nga unu ia. Tau unu ke taha ai mumeni pe ai hoko ia ko maka tu ko maka tu ki malo ia bito. A hono whakawai he whakawai ia i he ofa. Pe moi ofa whanua ka tau tau whito e motol ko toa pe me toa puri anga. Fuoloa hamo mawahe mi ho tau whanua. Tau loto mamahi ko toa pe he tau nofo he tau whakango pe ke puri anga. Moi kau taki ho tau whanua. Ahon kai te ia mea koe whakaongo ki a kau taki pia moa whanua o kuna honga puke e manu ia ke tawhi o au tau unu mumen pia ko au mo mafi vatu vei o ku mahoko ko ongo se vani ti talango hua ke whakao mo ova ke feitu o fi alu ki ai pia ko ia tau heni pia masoni tau helangi o whakahoko atu ia ikai ngalo ia te maua ai ofa sia sau flight Alpha Flight shipping. Ke lele finance o tongani pe Manusila. Talaf pa anga koe a Johnny Australia. Pe fo ki ate koe a ki kautaha koe koe a solofoni lori yuta container pe mo container. Iai ka ba o fi o mai hamo mea.
pe o atu fetutaki ke MP Nets limited ya solofoni pe hefo ka te motoko to pe utau fi kaunga ngau e whakataha o wana ngalo ya te motolu ai tau whengau aki hare ko tau whangi business tonga o kutoutou whaatapa e kina atu ke mou fetutaki mai pe o mai ai hare ko tarafa paanga ka kumo fe tarafa paanga manatu ko ni ko mau ostalatu ai whanga ki feitu mei Australia hare ko John Australia pe mo e fepe ai whanga ki tarafa paanga lele finance ke mou mei nusila ke mou ngau e ki ai ke lava ke whakake aki e tau ngau o kulava ke tau unu o whengau aki whakataha ka tau lava o hiki atonga ki olunga o whātu ka teki mautolu pia māloho mūlava mai osen te maki i motu whakatai mi atu te matoki oni atu pia mei lapaha hiri e mamau ai ki whaamiri koia o mai hona whika telefoni ke ma lere atu ki ai o wakai ki ai ka neongo ia e osen e tuange a taimi ke cameraman whahoko atu e tau whaososi o whātu te mautolu ka māloho mō mea mai mō mea malo son malo malo o fati ka ki motor ko tope fo na muri ai ta pua ki bo fa mo fa to la ai ga le ta mo fe mo tu pe o to ga ne fa mo no ia ki motor malo malo ko la vai ta interview mo soni ko una pe o ku te ma ki mate tai misi ai ke lava maka o ki ma ne paua ko ma o pe ki ko ma o peki la paha te ma interview e ka me o si sen mai toko ni ia ko alo ni ki ave toko ni ki na tol ke si o pe mo tol i hena ko o peki u api ko no ma hange ko en ko soni pe ko u api ko u a ko se to tai mo mea mo ngere ia ai wa mai ki soni pe te ma wa pe ki o mo api ko ane nai ko na vela na ya o ton pe ai toko ni ki ka konte ma fa osa te pe I la pa ki family na ko le to koni mai ka ko si sel mai se ni di ke maleri ki o ave ki ai o fa ta motol ma la va pe mini to no me hen e to hula te to live me ai ki family ko ya o fa